Mitolon to rumi amial, 祈祷每一天。Anu ikarurayan ku urip iraay ko pafalutuan， 即使在困境中，仍有盼望。Sarikaka mapulung， 平安。Malazai kita milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I kasalakan pitu kusafaw at sefang saka pitu atusir suar sa ura saka masa anu cai miripa han kuya pi pasalakan tu nanom ongjoy na hani ngaliungyu ku finaulan no Israel mi pakaketer tu tapang saan， 那地方叫玛撒，又叫米利巴，因为以色列人在那里抱怨，试探上主。出埃及记第17章第7节。Sarikakaaw o pinangan ita o kalutamlaw mananamay pamutag to karurayan lemak no urib. Nikaw rira, pakainian ita amitier to kawas amidifat to falutsua no tireng. Ta anu masa maamaanay lemak o pafalutsuan niam ku kawas saan kita。我们会习惯性的专注在所遭遇的困难，然而我们要靠着信仰来操练自己的心思意念，使我们无论在各种情况中都对主有盼望。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao pafrian kaku tu icer， ta caay tu ka ngaliungyu caay tu ka keter kaku karurayan lemak。Hakulungan aku ko nafalutuan isu， ta jadi hatay ko falutua aku tanagtag masa maamaanay lemak。主啊，求你赐给我力量，使我不因为遭遇困境而抱怨发怒。我要顺服你的带领，使我在各样的环境中，心中感到踏实稳妥。Pagani talamaanay angangan no tapang si Yesus Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamal no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。